bakuzina twist bakwetorora bakuzina bakwata bakora bya batemi kona yigu John Bump then hati to ba hati nitwenda new vibe new school aba bakwemereza ha baba yes nimaro nshania barakwetoha Joshua iwe niyo kumanya akora kundi noenda kai aka Nsinamba inamba yaboneha 15 wajangu bakwetoha Joshua tumukunde Joshua kare katubona yo ondijo atwaza kubona wa old school hello yes Gerard ntuenda akeeshongoro ka old aka oldies akaka tushitaka tuzari mpenza Puroguraamu ndabakeka kai twist vizuri twist ni nzuri yanjye ba rero namba yabone ha Joshua Gerard zuru mshanji ni 5 mshanji ni 5 nkaga nada madaka dena elindi gyawuli tali Gerard niriha Julius Puroguraamu rwampara Julius amazina gawe genyine ni gawe Julius okay Julius kare all right katwa kuba sample ngo kweshongoro bubiri kandi waiza kuba sample ngo kweshongoro bubiri nomweja kutera bururu ntuje kwakira abantu bashatu ekeshongoro ekiratunga bururu bubiri ntimanyisa mu cyo Singa kandi omuntu watora n'ekeshongoro echo bari kuja kutaho mukazano ako kuja kuba omwe ombasinguzi bebitereke bya bell rero kandi abasinguzi mwe nabatahira mu kazano imwe tugiye atorora njoro rasinge buri gwakasha tunamwe no for that matter therefore hati ya operator 1 2 3 enter kula nsinamba go red disco aba n'abanyuba bero citrus n'abanyuba bero flavor sinamba sinamba ni tumukunde Joshua kugatunga n'abanyuba bero okay twist ni nzuri by John Nzenze akeeshongoro kompa kashabigwe aturiyatunga Julius kandi ogompa yajati muntereka twist now ariko ikatonda kwetegereza abanyuba bero laga abanyuba bero citrus n'abanyuba bero chi honey flavored ina no tumnana chenda nebiri and then tugambire bell laga ninga bell citrus or bell honey flavor ale radio wose amapura ka kwato ni kaha oragamba tewasiba kurunja byota ndege amakwetoa kandi no Teera kai no voting kai ndrona di mu Teera kabala marugamba rwampara yes ati joa o abibogo we alaba mukubanga namba okubanzo atera singizuri wa twist ni nzuri kare all these batunga karulwe yes hello wakurundi tasibaje asivota ndio wanda yes badru mwenye anataka kugamba rwampara ngene na sernamba nsinamba sernamba sora wanda badru okay mnonga that is cutters of bell citrus and bell honey flavor tuenda kanda karudi kisha kudetermine go asinga hello ogwenora sharemu yes radio west yes tingere mtarashatu asivota kama ndo baje kumaga Teera radio west hey congratulations amina bakwetoha asiye siona Puroguraamu gama rwampara yes fiona witu watipo na shiba nsinamba
So that matter. Nyoka badru chigundu. Hati abari kunywa ako kunywa kitwa Bell Citrus na Bell Flavored Honey. Akeeshongoro sinamba kashe bakarungi na tipo okashabire. Nitumukunda Joshua kurugantungamo ne waba musinguzi Eriizooba owata mukazano akita ko aza kusingura kirabo izo ryo rwa kashatu.